أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hürmetli Müslüman خير وخير قزز شرق بطن زرباء عالم شقيق البلخي وختم الأسام حبر أردخي صحبتك چز ويريدز إبرشدا ترشدا حكتين صحبتك اختلاط إزقونز وحمق خيز قونزو شرق بطن زربات الزاهد عالم شقيق ختم الأسام وادن أستاذ شقيق البلخي خنا حبرو سيقوز لده شقيق البلخي دي وچلا قيدلان الله رزي خوش بلا خبر قزويچي سختا ختم الأسام وا هيقون يساري تنيشيز چون وزي إرشاد دين غليك وسيقون يساري لهانا خبر قنا ختم الأسام جواب غنا قاني تسيبوديس إم يرغي أميري مادني إي أستاذ دي خبر قزوا شقيق البلخي دي إيقون يساري قيني وزوج چيرول زاقا چيرخنا وزوج أقولتنا وختم الأسام اللهن كي زاز لهن مجود أقولت چيرخنا مجود قولاق زاز چيرخنا لهن وهبرلزا عمال إيز الأقصوا إي أراد شقيق البلخي أستاذ دا أحقتنا تعجب كان إما الله نك إنا لله وإنا إليه راجعون الله تيشون خلقون والله تيبتو شوق فدا ها يقون يسارين قنيسة إيه مجد أقولين وزير كان وادي الله خبر قنا تعجب كنا وختم الأسام الله حقيقة النيازي أستاذ زاز شير كان وزو شكلوتوش نجاه زاها إيه مجد أقول دالد أمالي إسكيت قلت خس خيت هبور زاز زون بختلو إنسان جدا إيه دنيا دني آخرتنا زاز أبركاي كتير خيرار جدا وشقيق البلخي دلهزوا الله لنا أبروش أقولاريات وزكونوا وتشيرويلر وختم الأسامة ويشين اختلاط باشلمشنا الله نكي زو إنسان ريس كليغنا إنسان ري كاجواز إنسان ري أمال ري كرار كاجواز خير من فيات قدوم بطال وزازا كونكي هارس إنسان ديخ دوست جزوا هارس إنسان دي دوست قزوا ويشين قلي أمر دا بروسات برو دوست وال إيزوا حتى ريق إدال دي إدلا قلوخ أبرون دوست وال كتاح جزوا وزها وقتون ده فكرنا أون هكتين دوست وال قيلا أولوخ نكتاح تجدا سوران زاخ غلاز دوست جدا آخرات قيامت يقصو دوان دلني زي كمكتس قيدا زاخ غلاز دوست والي ده هكتين دوست يرب أوطأ و پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام حديث را الله تعالى دين غفرا ساكي دين إسلام دا زاز أكونا حقيقات هكتين دوست أوز وحد دوست يزو إنسان دي وچي دنيا دل إيزوا قلت خوزوا عملار كرار وهاقلوزو پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام حديث دين قيني سورون قيني كي دوستار كي يولدا شرجدا دي كني أور دنيا دا عملار وهارسا إنسان دي البيت قصان دوست كاندا قصان دوست كان بطال إنسان دي قصان عملار هون لازمي نگاه هذا دنيا دل چورو قولا خراون واتا هذا غلاز يولدا شدا سورون قيني چورو دوست يزو چورو عملار هذا قصان بوليس كيت البيت قصان دوست نجدا وأدى قلوق زي أمالريكا قصا أمالريكا دوست قنا حبر غلاز دوست والقلت خوز وحبر زا إشلمش إسكنا قد لاك الله زكونال إنسانري چبي نفسيني هوسار نفسيني هوا بطل وجهات أني إيزوا ويري إيزوا قم زحمت هر قشوز قم حبر نفسيني هوسار أتصورون بطل تخرون بطل حبر هك الله خريزو هذا وقتوندا أبرو چيرخانك آندا الله تعالى دي بيروغيز و قرآن دي قيني نيز الله تعالى دي وليك أقوزار نسود دوان إيز و يقاكا كيچياز ويچين نفسي نيز تربيت غانتا يعني ويچين هوسار ميتوغار نتا هادان چكالوزو كي جنت جده احتمانا دي آيات buyurmuştu Allah Teala için baktır Kur'an دي قيني و ختم الأسام الله ذكي زاد چیز و قرآن حقیقت از و قرآن ده سشاکی ده سا حرف سا گفنی وجه حکیلا هذا قلق başlamışna za جوان نفسini terbiyet göz alaqna hamit ügeriz alaqna جوان hevesar و پودلا هادلانı ki
dünyada saki devletrih kaltugama. Gzaf insan rilozu ki dünyada devletrih kaltugna habur kazanmış mı patal için çalışmış bilər ona hatta çoruk alahral haram ral çipi saki bedbaht çıkı bedbaht bilər al qayzva. Ya halal ya haram kelik zvaç halal din rəxəm düz rəxəm çuru rəxəm ancak abro ha dünyada lezzetler kazanmış mı patal bir çalışmış bilər iyiz va. Hatta bu çirkana konzo ha vaxtında Allah Teala için Kur'an'da qenirullah ki küne dünyada gılaq az qaçuz va ha dünyada abur devletler abur sa küri vaxtuni bur yazma. Allah Teala köz ahiret azurna bur abur hamişallah bur yazma. İlk olarak kürik Allah'ın kandaç, Allah'ın kandaç. Peygamber aleyhissalatu vesselam devirde sa ashab zaçiz Abu Hurayra tiradan tarif çala Allah razı olsun. Atan oldu samusur munara vaxiriz ve kupunu vaxt kanu azan divani khana cematar harda üçün savdayar iz aqazun ve miskin des fi vaxtunda ashab akunu idaz inal anal set emil ksarik pariz şbe ibadet ariz aqajni meydan dal everne ya cematar lahana şey miskin de Peygamber aleyhissalatu vesselam irs hadan devlet har payzu belki közün seçe kısmetçi bir inala itimar isanar bir atan miskindiz ve keligni inih anih yastxalan inal payz vasa şey ne vachki ve ha vaxtunda ya ashabullah ki köz vachkis kana zal huzvade devlet miskindi qenikni qazamıştva xalisan kütehtijde devlet arazo Peygamber aleyhissalatu vesselam çöz tunvak kab ya çıxı pişkeş ya savqat yaz ibadetar Kur'an zurba hakti Allah Teala çatun ve yadigar ibur yazı zoluzade ve hakikatte ibur kütahtici da bur yazı. Hürmetli bor. Çine sazat kaçuda vaxtunda inal bahayas kayıtını ama çurtice da yargaldı işlemişi de haktisa şey alas kayıta müküpatal ucuz ama faç urjda sazat alas kayıta çine hem kaçuda. Ha yargal fida şey kaçuda xir. Çine fahum o lazım ya. Bes İktihtice da şey inih ada xikti kıymetçede ada kıymetçede aç am kıymet avaçır haktin zurbaşa yazı hakela kıymet avaçır haktin zurba devlet har kütihtice da habur patalçını çalışmış vel avurda ha devlet har patal habur şını kazanmış avurda hamçun patal hayırlı yazı hakela i ashab devi çala Allah razı olsun ham islati ihsan red qalurzuva ve çazni hadisti ve qazva ve peygamber aleyhissalatu vesselam çazguzva mislat haktin yazı Qoy Allah Teala çazni adka xeyir min fiyat kudda tawfiq nusret goy hakti aql goy. Madniza fikirna insanar aqavahi sadla ilayiz. Sadla ilayiz. Sadla artuq jizqans. Nagasa kasti sakoleri sigata sahavadi mükide qet pud mertebadin koleri siqida. Sakasti sadal vilitigiz ki lazim ne qezvaç hatta hak olaxar iyiz bu. Vilitigiz sadal. İlk olarak Allah'ın hüccet olan insanları arada. Ve habruz akavahi ak olahral çeb venize qasvahiz. Sadrolda çpin devlet ral damahuna devlet raldi çeb vene qazalaqta. Sadbru çpin ayal ral sadbru çpin xizan ral damahidolda ibruz keligna insan venize qasvatuş. Ancak Allah Teala'nın velik insan veni derecesi qasvada Allah Teala hem veni derecesi quzvada ancak adak taqva Allah qakçakon khayla hakila khatamul asamulda kasti qudla şeza çirkhayde taqva kana konzu insan de which is hata Allah Teala'nın buyurmuş için paktir Kur'an'da qene haqiqatda insan vini derecede quzvada layık ol hadan ham Allah qakçakon yazu taqva Peygamber aleyhissalatu vesselam huzu ki ya hamuni ragunis kiliktonu ya milletis kiliktonu ya devletis kiliktonu insanları arada akti tafavut tozvatuş avatuş abro arada tafavut işe ereskiligna ancak abro insan vini derecede quzvad ve layık insan izvadadka Allah tkakçekon yazo ve taqva Allah tkakçekon amhine vazati ama insan derik ejez yazat yazo Peygamber aleyhissalatu vesselam için lahavol için hadistin qene insan de bedendik aktin sayqon quskwa aktin hüzvi am mihi khayla am qeni khayla ama veri bedeni qeni cezva am çor khayla ama veri bedeni çor cezva hik imana da hik gavurda qon lazimi yani
insan de rik çulov xeyla ada izva amalarını çulov burjeda yani pis burjeda çuru amalar jeda vahadika ama insan rizni ziyan jeda naga insan de rik mihi kaskayta ada izva amalarını ada çinin nur jeda ham haktin khalisan insan riz khir guda kaşida uçizni insan rizat ka khir hakatta hakti manadi gaf yazu peygamber din aleyhissalatu vesselam ve irik mihida insan de rik mihida ilimni avazva hadaz ihsan tasavvuf tariqat lhuzva ve habro peşekarar harak riqi qolaq khuzva evvel peygamberar abulaqluq haktin ustazar şeyher alimar dünyada atana tasavvufti tariqatin şeyher habur alimarniya habur zahidarniya habur abidarniya veri saki Allah Taala di insan di qısan qazva xesetar kırar amalar habrus xas yazu habur veri iqolaqral amal izvade din İslam din zorba alimri destek artir İmam Gazali di uçala Allah razı kura İzzuddin ibn Abdussalama İbn Hacer Haytami di İmam Şa'rani di ve masabru veri de ha gafune gala şerik ol izva ha meslihat çazgozu harsa insan jwan rik mihi on patal jwan rik qini on patal hakti peşe kardin pata fenekonzu nagah insan de sa gil qoşta khayla masa hüzvit akhayla am doktorni patak hik fiz uçlat am gavur da vaç iqolaqtin fiz va hadva samislihat qaçun patal va hada hadaz sağarda haktim evvel sağ ol guzvad Allah Taala imçirik Allah'tan konzuç ancak ilim din sahiba doktor di adaz reh qalurz va hik ha sağ ol nagah adam qilet khata am sajida Allah'tan kömek daldı elbette yani qilet khus khayta Allah da adaz kanvat sağ ol amjeda nagah da qilet khuntiz am is khayta adaz elbette ha sağ ol nicegidaç Riki azar arkayı vaxtumda pexil vol, xerez vol, düşman vol, imansuz vol, zayıf vol, iman di ve masabur. Peygamberla ini qezva pudla destek İslam di, ihsan di, peşe karrin patak fenek azva, ve habur helbette murşidar, şeyher, ustadar yazva. Allah talde harsa musurman kastiz qismet hura ya Rabbi Allah. Pexil vol, vallahi şeylahına insan di, Vici kayargan ukanzvadi am yazo pexil vol. Pexil vili insan sakuniz keligna sadal vili tigna apatala insan dal. Mumkin pexil vili hisseral atana ha pexil vili hama mihiz hada rik qentünü kütahna ekhir de çarat Allah hada mumkin sa vici ümür puçida ümür helek vilal bedbaht vilal gida haktin sa amala mumkin. Ya am dinla ilajda ya da haktin çöxi günah rikasad ida viç mihiz dinde aqudda ha haktin qolaqral gida hik çerikela Allah'tan qanda çerik eltanı qanda çehmişa adam peygamber din sagada di mükü saxti mükü xaqivol pexilvol sebep xana şeytan de adarike haktin fikrar toskan va kelig ham viçins müküst xadal pexiljes kan va kelig Allah Taala dizni ham gızaf qandı valla buba peygamber dizni adam peygamber dizni valla ham gızaf qanzva hadaz qulaviler hadaz galaviler izvaç hadaz vaç aradal zazatne Allah çez şeytan de hadarike haktin gherez vol pixil vol tuna ve ham sebep khana ada sayqoz existekana viçinst xaqana im dünya divin sadlaqini khana ve hadla qulu habrun qanluri nesil am sadla qanlu khana qabil luhda adam peygamber din xsi viçinst abil helek havuna qana ve idla qulu pud rugud lahadi düşman vol gherez vol hamne şeytan de aradal gizvazat yazo mesela çaz sa insan de se pis qolaq iz çaz ziyan goz masa insan ziyan goz oqazva çaz çirxana qazva insan haçuru kardal gizvade şeytan yazva ve çina hada qılaz düşman vol onu qazva insan de qılaz çina düşman vol onu qazva şeytan de qılaz ham çi düşman ham khalisan ve Allah Taala dini çaz Kur'an dini qene için ayatını qeneni haqqalurizva haqiqat oluzu ki khalisan düşman yazva şeytan ve ham düşman yaz küne yaq Allah Taala dizmit yuxana şeytan dizmit yuxjemerluzu o masa ayatı qenelu ki ya adama ruhayar Peygamber arkipatavra qorna zakez şeytan dizmit yuxjemir
am küdüşma yalahana Allah Teala diz mitüh kok ve ham küdüz raq yalahana buyruq numa çirnilhuz buyruq Allah Teala diyor için Yasin suradin qani erid lahade rızkı kazanmışın çiz ve Allah Teala din arar kasa diyoruz ve razık yani rızkı gozvadı i dünyada halkın vakmışı erviri Allah diye yaratmışın ve habruz hardaz rızkını ken ve Allah Teala de hatta közvan jeda insan hele ayal hele dide din rufuna amaz adaz Allah Teala rızkı ken ve hiqon ada sakit ünük anzvat işlemişnik anzvata. Lozu ki bes kapt yatavunuk anda ibadet taravunuk anda qazalmışınız biçin vaqtava ibadetiz biçin vaqtava laha vaqtun kparavunuk anda laha bazı bir lozu ki bes akhil zaz funi guda za kparis khit bes ni fuguda khizandiz ni fuguda am gzaf savatsuz gzaf aktin yağalmış fikri hürmetli bor ni hak fikri khitani a fikri dika toba ona düzriq alxtun lazimi kupuniz biçin vaqtava ibadetiz biçin vaqtava ve savaqtunda ne kupuni insan de rizq diz hada dolanacaq diz qez guzvatuş engel ol izvatuş ancak ada madni bereket kutozvad hada adak lozva vol rivayetra nagah i dünyadal insanları Allah de şükür giz qinat bilir içilella ve çilik ko devletar işlemişiz kanata ve tsara hülerva dünyada dar zva insan gişin zva insan dar zva insan jedaçir haqqun mublah vol jeda insanları şükür izvaç Allah Teala di guzvada ve qinat bilal di işlemiş zvaç masada ka fikirtiyiz sa insanları vahşi bilal di Allah di ganva saki devletar habur işlemiş ya sadaqa di ka fikir izvaç ya zakat di ka fikir izvaç yagli açuq vol merd vol islam di qalurnu va qolaxar habur inkariz habur qilit khuntiz hakil aradal qezva qolaxar yazva qini quz i dünyada va i adalatsız vol insan diz Allah Teala qanni qudsat sutkaganu qanni qudsat sayqan qani hana Allah Teala çöz qalurnu va yalada vaqtni vazva hana Allah Teala çöz tüni da vaqtni ganva ya qad kida vaqtni ganva jwan xizan dix galaz mashgul ayalar terbiyelemişde vaqtni gan qola xida vaqtni ganva ve ibadet xuda Allah Teala har seviçi vaqtara vaqon kab için vaqtunda onu qanzva haburni qalurnu mesela sayısında xizan xizvad lahana ya liadaç ya kab idaç ya terbiye gudaç ayalrez haq zazi ümert xud lahana xeyt am batuljiz xir am batuljiz ade biçi zulüm iz İlk ola xliqun olahana ama ola xar gadar zoda haburni biçin xi ve vizifer abonelik elaludni kandaç haktin düşüş şart emil toj gzafya insanlar dibba Allah tavaqtunda ayalri çuruk ola xarni izva hatta Eket raktin bir baxtlar. Çebni baxtsuz izva. Çpi dide bu bayarni izvi qara izva. Ve haktin zurba habra xarçarni qatsu. Paka habra xarçara qudna hav çpi de badi terbiyete ka vaqtunda habra zahmet qaçun ve zahmet harni habra hak bad havayı fizu. Çılhata harsa qolaqtiz biçi qayda avazu, tartib avazu. Qolaqni qanzo vaqtarni avazu. İbadet Allah tiz kulluğunu vaqtarni qanzva yalada vaqtarni veri ek txuskayta am Allah Teala di çaz qalurnu qayda jazva Peygamberni aleyhissalatu vesselam şu peygamber di ömürdiz kelegen Peygamber aleyhissalatu vesselam şu bawmalni avuna ama biçin kapti ad gadarnaçki verilani gzaf ibadetarni txana Peygamber aleyhissalatu vesselam alverçi volni ona masa zahmet qolaxarni ona hada ve zurba alimrini haqiqalet xana sadni mağarada hakna suqnaçqon veride ibadet taran çaz musurma dinde qalurnu hama ancak Allah rikella allutti iskeyta ve mejudla hadi Allah dik umut kutun insan evi hatta vaqtar jizu insan evi hatta küne fikirse fahmaya harsa insan evi hatta ya Allah luzdu ya Allah luzdu hamişe vol qanjda voljda tuş sa vaqtar jizu çitin vaqtarni jizu dar dahatna vaqtarni jizu evi hatta vaqtarni jizu de insanlar ömrü veri hamişe insan dik onda voljizu tuş qolay bildi çitin vaqtarni halsvade hakkıyla kelik çu çi bu bariz çi bu bayar hektik everaqatni abru davedi darbilerini ehna davedla quluq keçitin sari
Kaşavay sarı çitevlerin ehne. Hasa vaxtunda abru Allah rike laludnaç. Hamişe abru metse rike Allah kana. İzat ava devirde insan rizikleri qer çok nuvatani din rika. İnsanlar gzaf yargaya dindika. Allah tıqaq edaz. Viş ha insan eve hatmas kayıt eve aqudda viçin rikelni Allah çer hakti riqer guda. Ve eğer hada rizq dindar olavat Allah Teala hada stakoda rizq guda. İxtil tarwan khayla Şaqiqul Balxi ustaztir i Xatamul Asama lahaneki şadxana gühül çok kanada ve haqilanı çı Allah'ın xwa. Qur'anik elnalan Tavrat, İncil, Zabur Allah Teala Qur'ana ipak kalamar elnalana. Ona lozva ixtil tarlahana ha hak tabrıq qalaz cüz qadak gafar yazı. Ona uç lozva ta ha hak tabra ham qayzu haçirval. Yani abruq qalaz viçirval aksituş. Hakon şadxana adarazi volgana viçi soxtadiz, viçi müriddiz, Xatamul Asamaz ve hamrazikana. Haqiqat Peygamber aleyhissalatu vesselam devirde ashabar qotxana xabar qonu ya ashab de ya Resulullah lana zaz dünyada xeyr ve Allah uçet Allah lana mislatsalan. Ve Peygamber de adazlanı ki ona iyi çalışmış vol zahmet qaçolun dünyada hiqon vaxtunda bu inaljada. Harsa insan de çide qadis gayteni, vişiz gayteni ümür Allah viniz sadık ümür arjizvatuş. Hikatani insan riqizvad. Ahirat çaçiz o kütahçiz da ümür azva, kütah tejeda ümür diz keligna, küne hadas keliga zahmet arhana qaçu. Ahirat di zahmet uçu. Kparti ataravun, ibadet taravun, insan res hayır gun, İslam dini kene kenvak ola xarabun. Ve dünya din çalışmış vol ancak juvaz dünyada kol yok yaşamışı da şartlar yaratmış o batıl. Ya Rabbi Allah çun dünya din zilletral, dünya din devletral qarutavuna ahirat de şaz hamişalık devletar. Haniz gerek qızva çağılız yoldaş az fidaçı amalral qaru avra. Çaz habur gızaf isteklukana habur qakana çin habral amalı davul koy. Amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.